iyi myanya yo gukorana kw'abakozi ntimwibaze ngo izokwamaho. hariho umunsi wo mwibanga ry'Imana. Umuntu wese mu byo yitwararika hari akwiye kuba icambere kwitegurira ukuza. Amen. Mwe wese akitegura kuko Yesu azoza. iyi myanya yo gukorana kw'abakozi ntimwibaze ngo izokwamaho. hariho umunsi wo mwibanga ry'Imana. umuntu wese mu byo yitwararika hari akwiye kuba icambere kwitegurira ukuza. Amen. Mwe wese akitegura kuko Yesu azoza. Yeah. Pastor Vianney Imana imuhe iruhuko ridashira. Iyi modoka yamugandaguye, urabona imodoka agira ngo imaze imyaka n'imyaka. Iri ni ijambo yasize avuze ry'ivugabutumwa kandi nirinduza kumva, ariko ni inkuru mbi. Turaremesha, turihanganisha, turahumuriza ababuze uwabo, kandi nawe ubafate mu mugongo ndetse ubayagisha ubabwire ngo pole sana. Navuga rero ngo Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo, navuga ngo eske irimo irahigura n'ishengero ikanazenguruka igahigura n'abanyepolitike. Kuko urabona hari nk'ibivi bibiri, niba umuntu uzi mu Kirundi cyo bita ikivi. Ikivi ni kumwe kera barimaga ugasanga umuntu ari ku kivi n'undi hakurya ari ku kivi. Ikivi ni ikivi nyine. None hano rero urabona mu ishengero bimeze uko, muri politike bimeze uko. Kandi uru rupfu nubwo rurimo amangetengete menshi, ariko ni urupfu rw'isoni n'agashinyaguro n'akababaro. Umukozi Imana nk'uyu mwumvise avuga indimi za Mwuka Wera. Uyu ni umuhanuzi, pasiteri w'impwemu, pasiteri wakoze ibikorwa byiza, pasiteri w'indashyikirwa, ariko birangiye urupfu rumuhitanye. Kandi urupfu rubi yasengewe itariki 24 z'ukwa kane niba ntihenze. Kandi nanone ntabwo yitwa Gerard, yitwa Vianney. hari aho naje kubivuga muri video yabanje, sorry. Pastor Vianney rero ubuzima bw'urugendo rwe rushiriye ngaha. Ibyo yabibye nibyo ajyanye. Apfuye ari kujya mu gikorwa cy'Imana, apfuye ari kujya muri misiyo y'Imana. Ntabwo apfuye ari kujya kwiba, ntabwo apfuye ari kujya kwica, nta nubwo apfuye ari kujya mu mazimwe. Yaba yagiriwe nabi n'abanyepolitike b'i Burundi cyangwa Mozambique, yaba ari abarozi babikoze, uwabikoze wese urupfu ntiruburara. ubu hari abo rwariye aho mu ijoro bukeye, urupfu ntirubwirirwa. hari abo rwiririwe aho biri ku murango. Doko urupfu narabibabwiye, niyo rushonje pfuma rurya n'ikinyegera, ariko ntabwo urupfu rubaho uko nyene. None rero Pastor Vianney ni umupapa usize umugore n'abana, ngira ngo byo murabizi. Ariko niwitegereza ukaza kureba uyu mwungeri, vraiment yari umunyemwema. Ariko pole sana, pole sana. Wumvishije amagambo yavuze, amwe yatangira handi urayumva. Mugabo uyu mupapa n'amarira n'agahinda, Imana imuhe iruhuko ridashira. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi.
aragiye arasize arigendeye yewe mbaye uwande. Mushumba, bamarayika bakwakire wapfuye nabi ku buryo bw'umubiri, ariko turahamya neza tudashidikanya mu buryo bw'impemu wapfuye neza koko, wari muri mission, ibirenge byawe byari bigiye muri misiyo, kandi utanga misiyo n'umwe gusa ni Kristo. Byumvikana rero ko ntabwo ari cyo kinzinduye, ndaje mbaye message nzinduye, ariko ntabwo nari kugenda nanone ntaberetse ijambo uyu mutama yavuze, arakuze. Ntabwo nari kugenda nanone ntagarutse ngo mbabwire ngo musengere umuryango usigaye, mubayagishe, mubahe n'amahera, mubafate mu mugongo, mubafate mu nda, koko ubu n'uyu ariko ejo n'uriye. Kandi mwibaze impamvu hari gupfa abapasitoro benshi, mwibaze impamvu hari gupfa abanyepolitike benshi, yewe Burundi. Ni ukuvuga ngo Imana izavugurura ishengero rigiye gukora mu ikanguro, inavugurure politike izaba iriho mu ikanguro, kuko ubundi politike iriho n'ishengero iriho mu Burundi ntabwo bisa, ntibijyanye vraiment, nta naho wabihuriza, nta nubwo wabigereranya, birahabanye, biri kure cyane. Kuko n'imbonerakure zirasenga, kuko ubu n'imbonerakure zirasenga, ubu n'imbonerakure imbonisi zirasenga, ariko imisengere yabo basenga uwemera CNDD-FDD n'ujyana na CNDD-FDD, uri kontrata n'abadede ntabwo mwasengana, ntimwahuza, ntimwabyumva kumwe. Ufite rero Imana irigenga, ntabwo Imana ari indede, sinimbonera kuri Imana, sinibiswi, sini mukenyera rugamba. Imana ni Imana y'isi yose. Niyo mpamvu rero mu byago abarundi bafite no mu ngorane no mu njyane zihari, ibyahise bishyiraho contraire y'ibyari kuba biriho, Imana ije gutangiza ishengero shya, ariko ije no gutangiza politike nshya cyane rwose, cyane ije gutangiza politike nshya. Ni ukuvuga ngo Imana y'amahoro n'amasezerano kandi isumba byose, ishobora byose, niyo yatangije umurimo, ni nayo izawusoza cyane rwose. Niyo yatangije umurimo, ni nayo izawusoza cyane cyane, kubera ko nimwitegereza kandi mukanareba ishengero mu Burundi byarapararanganye, birayangara, politike birayangara. Ubu ishengero ntiyakiza igihugu, ariko n'igihugu nticyakiza ishengero. Nimumbwire icyavura ikindi, kandi byose byarababaye, byose biri gusoma nturi. Icyakiza ikindi ni icyaha. Ishengero yagakijije igihugu, igihugu cyarayishe mu buryo bwa politike. N'igihugu cyagakijije ishengero, ishengero nayo yaramize, kuvuga ntiyabishobora. Nigarukira, Tanzania yasohoye itangazo ryo guhiga abarundi baba mu ntara ya Kigoma. Ndi umwe mu bahanuzi bahanuye ko Kigoma izagaruka ku Burundi, niyo mpamvu mbigarutseho. Tanzania ni imwe yavuze, ariko ivuga iteruye, iravuga ngo abanyamahanga, by'umwihariko ngo abo mu bihugu duturanye, baba mu by'ubuhinzi, mu tubari, mu bworozi, mu mirimo isanzwe. Ntabwo bavuze ababa mu bikorwa bihambaye, bavuze mu mirimo isanzwe y'abenegihugu babaye batari abo hejuru. Babahaye amasaha, babateguje ko bagiye kubafunga, n'ababakoresha bakabafunga, n'abifatikanyije nabo bakabafunga. Byumvikana ko Tanzania igiye kwirukana abarundi. Iki gikorwa Tanzania igiye kwirukanamo abarundi, ubundi niwo mwaka wa nyuma. Niba hari n'ibihugu bifite ibyago, umurundi uzaguhungiraho uzamwakira. Jewe ntabwo nkwera biri, umurundi uzamucumbikira
Imana izamuhemba. Niba hari umwaku rero tudaciye ku ruhande, Tanzania izawukura ku Barundi. Nta n'ikindi gihugu Tanzania igirira nabi cyane nk'Abarundi. Ntabwo ndabona Abanyarwanda bicwa nabi kuriya, bakubagurwa, bashinyagurirwa kuriya. Oya, kuko u Rwanda rufite minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bahamagaza ambasaderi akabisobanura. N'abaturage b'u Rwanda urumva kenshi na kenshi bambuka bafite impapuro z'inzira. Ariko Tanzania yashyigikiye CNDD ikajya ku butegetsi. Tanzania yikanze iki? Tanzania iri gukeka iki? Ni izihe maneko za Tanzania zamaze kuvuga ngo Abarundi bagiye guhirika cyangwa kuzungura Tanzania? Tanzania hariyo kibazo ki? Tanzania hariyo rubanza, hariyo kibazo ki? Aba ariyo mutwandikira. Tanzania ihora yikanga ko iya ntara izasubira i Burundi. Tanzania yamaze kumenya ko Abarundi bashobora kuba muri Kigoma bakabyara bakuzukuruza, bikazarangira Abarundi bageze mu butegetsi bwo hejuru bwa Tanzania, hakabaho ko habaho itegeko nshinga barivugurura bakarihinyanyura, iriya ntara igasubira ku Burundi. Tanzania rero yanze ko Abarundi baguma kuba mu gihugu, ejo bakazakanguka bagaharanira kwisubiza Kigoma. Tanzania kubera iki ifata n'aba Barundi kuri uru rwego? Nta kindi bapfa. Ntabwo bapfa akazi, mureke kuduhenda, kuko bapfa akazi. Muri Tanzania hari y'Abakenya benshi banabaye mu gihe cy'imyigaragambyo, ntimubafata nabi nk'uko. Tanzania hari y'Abanyarwanda, ntimubafata nabi nk'uko. Tanzania hari abantu benshi batandukanye nk'igihugu giteye imbere. Ariko igihugu babonera bakabonerana, igihugu bahora bakoreza agataro, biyenza, bashakisha, n'Abarundi. Abarundi muri Tanzania nta jambo, nta kubahwa, barakubagurwa, barafungwa, baricwa, barabavunagura, n'impunzi zinduta. Tanzania ntishaka kubona Umurundi, ntishaka no kumva Umurundi. Nyoberwa n'ibiganiro biba hagati ya Samia na Neva, icyo byubakiyeho cyangwa icyo bishingiyeho. Niba baganira ntibirokora bene gihugu b'u Burundi n'aba Tanzania, ubundi ubwo ibyo biganiro babamo muze kusigurira, sindabitahura. Niba twaganira ndi umupapa, tukajya inama, tukayaga, tukongera tugasubira tukayaga, mugabo wowe ugaca inyuma abana b'iwanjye ukabakinagaza kwa ruriya rwego, ubundi ubwo buri umugabo w'inshuti yanjye, mugenzi wanjye kweri? None basabye u Burundi bukabaha impapuro, niba ari cyo kibazo cy'impapuro. None bo bafasha ambasaderi b'u Burundi akabaha impapuro z'inzira, abandi bakabajyana mu nkambi. Impunzi zizagutera umwaku wowe Tanzania z'Abarundi, kuko izi mpunzi zifite isezerano ry'Imana. Kuko aba bantu ni abantu b'i Kanani. Erega mwe mufata Abarundi mukabafata hari ngo nka FARDC, mukabasoma mu bitabo ngo ni Abarundi nyine, ngo badafite igisirikare, ngo batafite politiki hamye. Imana yarekuye Abisiraheli ngo bahungira i Babuloni, abandi bahungira mu Misiri kwa Farawo. Noneho ngo Imana irangije ikajya ibwira Babuloni, ndetse iryo jambo ikarivuga no mu Misiri, ngo abasaza nazanye hano bahahungiye, ngo ntabwo wabagiriye akagongo, bakubitaga inkonje mu ruhara, abandi ukabica urubozo n'agashinyaguro. Tanzania, ese koko Abarundi urabakinagaza uko wumva ushaka? Nta mana bagira, nta perezida bagira, nta ambasade bagira, nta kivugira bagira, na Amerika ntiyabavugira, nta gihugu na kimwe cyabavugira. Mubakoresha ibyo mushaka. Ariko amarira, nanjye Prophète General Martin ndabaririye, amarira y'aba Barundi ntiyijyane. Ntacyo bacumuye, koko mu busanzwe isi bariho nta wayiremye n'umwe. Mwebwe Abarundi mushaka kubagira nk'Abapalestine, mushaka kubagira nk'abantu bo muri Palestine.
nibo batagira ijambo, nibo bagera aho bageze hose. Mwe nta gihugu mugira, nta perezida mugira, mwebwe ukeneye wese arasayo, ukeneye wese avugayo, politiki yanyu ni feke. Mushaka abarundi mu bafate nk'aba muri Palestine. Sorry, muri ihenda abarundi Imana yabavuzeho n'abaragwanwa na Kristo. Komeza urugendo wihangane, kuko intambara ntizizashira. Dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje gutabara. Komeza agakiza wihanganye, komeze kuririmba wihanganye. Dore intambara nazo zirashize, wa mwamaje gutabara. Ni inkuru yababaje abantu, nanjye ndimo kumva Tanzania ifata decision ngo abarundi ntitubashaka, ngo abarundi bakoze nabi, ngo abarundi ni babi, ngo abarundi ngo batumariyeho akazi, ngo baraturusha gukora. Iyo ni ishyari. Rwose Tanzania muratunze pe, ariko si igihugu cyanyu kirimo n'amadisi, ariko ntabwo muruta Burundi. Oya, ntabwo muruta intara 13 z'u Burundi, nubwo mwebwe muri leta zunze ubumwe za Tanzania, nubwo rwose mutugimurira mukohereza amakamyo, mufite n'icyambo kinyuraho byishe, ariko ntabwo muruta Burundi mu mwuka. Kandi ngo isezerano ryahoze ritsinda rinesha iby'umubiri, ngo kuvana kera na n'ubu. Uko isezerano ry'umwuka ryatsindaga iry'umubiri, ngo n'ubu niko bikimeze. Rero harimo abantu ngo bazi ko Burundi buzaseba bukamaramara. Uwica impunzi y'umurundi ufite umwaka ukuriye indi, uzapfa nabi. Ubabaza umurundi, uzapfa nabi. Ntimugire ishyari ngo kutavuza abanyarwanda, kutavuza abakongomani. Jewe mvuga igihugu Imana yambwiye kuvugaho cyane rwose. Koko ntanarandiriye niyinjiriye mu gice cya kabiri kivugabutumwa, n'ibyo mubimenye nyine. Abarundi bari muri Tanzania musenge, koko akaga karabagwiriye. Abari mu gihugu musenge, musengera abarundi bari muri Tanzania, Induta n'ahandi, no mu ntara ya Kigoma musenge. Abari mu Buganda, bari Zambia, bari Malawi, bari Kenya, abari Angola, Uburayi, Aziya, Europe, musengere bene wanyu. Ariko Barundi mwabaye mute? Ko kera mwamanye umutima w'urukundo, ubu byagenze gute? Hirega siniyumvisha ikintu gituma mudasengera bene wanyu ngo mukundane urukundo rw'impembe. Rero nta yindi mburi, nta nindi nzamba mvugije mbamenyesheje ibi bintu. Wasanga mutabyumvise cyangwa mutabimenye, ariko Tanzania yashyizeho ibihe ngo byo kwirukana abanyamahanga ngo bo mu bihugu baturanye. Ni Abarundi, mbivuze ku murango, ntabwo ari ubuhanuzi, ni ibyo Tanzania y'ubwayo yavuze, by'umwihariko ngo mu ntara ya Kigoma. Kandi hari y'Abarundi benshi, mu basengere rero Imana ibahagarare, koko Tanzania irica, irafunga, kandi byose birababaza. Ni ubwo butumwa nashakaga gutambutsa, nanjye ndimo ngomba kubasengera. Turagushimiye wakanze subscribe ku Mbabazi TV 3, ndetse ukandika comment nziza, ugakora na like, mu buryo bwo gushyigikira channel yawe, cyangwa se YouTube yawe, cyangwa se iyi TV. Imana iguhe umugisha. Rero Bibiliya iravuga ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, igihe cyo gusarura nikigera uzasarura byinshi. Bibiliya ikavuga ngo nuko umuhinzi cyangwa umurimyi yasohoye imbuto ngo ajya kuzibiba. Zimwe zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu butaka bwiza. Agenda asobanura izaguye mu mahwa, ngo amahwa yarakuze arazinyoha, iziguye mu nzira cyangwa mu ibarabara inyoni zirazitoragura, iziguye ku kara zibura amazi ziruma, iziguye mu butaka bwiza zirakura zirera. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Iyo bavuze kunyanyagiza imbuto ku mazi utitaye ibyo ari byo, amazi aratemba. Amazi nta adresse afite. Amazi agenda ubutahera.
amazi afite urugendo navutse agendana n'ubu aracyagenda ntabwo ahagarara. Iyo Bibiliya rero igereranyije umuntu ukora ibikorwa byiza ikamugereranya ngo no kubiba ku mazi, nuko imbuto watereye i Burundi ubu ziri kumera muri Amerika, imbuto watereye muri Amerika ziri kumera muri Afurika, imbuto watereye muri Afurika ziri kumera mu Burayi, imbuto watereye muri Aziya ziri kumera muri Afurika. Ofete imbuto y'urukundo aho uyibibye hari igihe atari kugisarurira, ariko mpaka imeze ukayisarura ugahura nayo. Imbuto y'urukundo iyo uri kuyibiba ntuyibiba uvuga ngo uwo munsi urayimbura, oya, uyinyanyagiza ku mazi ya Nyabarongo ukazasanga yaragiye iyo mbuto igiye kumera muri Lake Victoria, cyangwa igiye kumera muri Lake Tanganyika, cyangwa yageze muri Mediterane, cyangwa yageze muri Atlantika hafi ya za Cuba, cyangwa yagiye kuri ya nyanja yirabura hafi za Ukraine. Ni ukuvuga rero iyo buvuze ngo nyanyagiza ku mazi, Bibiliya ivuze ngo nimukore imirimo myiza koko niyo izabaherekeza. Ubu uyu mupasitoro watashe imirimo myiza yakoze niyo imuherekeje, naho ibindi ubwo biraheza yajyanye ibyiwe. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo nyanyagiza imbuto, yatanze amaboko yo kubiba, ariko imbuto nziza zizamera tukiri mu isi, ziramera no mu ijuru zizamera tumaze kwicara Yesu ari kutwakira. Gufata imbuto kazibika ntuzitere, ntujye kuzibiba, ni amakosa akomeye cyane. Kunyanyagiza imbuto ugakorera ku jisho, ugakorera bakureba, ugakorera bakumenye, ugakora kugira ngo bakumve, erere. Hayi Yesu we, ariko imbuto nyambuto nziza wizibiba mu mahwa, wizibiba ku kara, wizibiba mu nzira. Higa ubutaka bwiza, babiri bahuje umutima Imana yororoka kubana nabo. Higa ivu ryiza rimera, uteremo imodoka, uteremo inzu, uteremo abana. Koko Aburahamu yateyemo Isaka, Imana imuha byose. Yosefu yateyemo isanduku yashyinguwemo Yezu. Sohora imbuto wowe ubibe. Tabita yasohoye uruzindano, agashona, agafuma, akabohera abantu impuzu. Yasohoye araboha, aranyanyagiza kudodera abantu impuzu, biramuzuba. Aburahamu yasohoye inka, arabiba, ayakiza abashyitsi. Baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe ubyandike, tuzasanga ukikiye umwana w'umuhungu. Umisiki ni ukuvuga ngo kubiba. Umuririmbyi yaravuze wa Kangahera 340 ingahe, Jesus, ngo biba mu gitondo imbuto zineza, byo biba ku manywa n'ikigoroba. Rindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe, tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa. Tugende tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda. Nidutunda imiba tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa. Ni indirimbo ivuga kubiba, ni indirimbo ivuga kunyanyagiza imbuto,
kandi ugakora neza, icyubahiro kibi cy'Imana Data ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Imana ishimwe abantu Imana ishoboza kubiba, abantu bakora imirimo myiza, felicitation salute, abantu bakunda ibikorwa byiza, kandi barahari. Sinzi icara abandi babiba, oya nange nzabibana nabo, ubwo bazaba basarura, amen, nange nzasarura nkabo. Abantu babiba urukundo bazasarura ubugingo, kandi nta muntu ubiba urukundo ngo rubore, nta muntu ubiba umurimo mwiza ngo ushye. Imirimo myiza ntishya, imirimo myiza ntikongoka, imirimo myiza ntirimbuka, imirimo myiza ni imirimo myiza. Haleluya! Imirimo myiza kandi niyo izaduherekeza. Rero iyi mirimo myiza abakristo mukwiye kuyimenya, n'abandi bantu bumva ko imirimo myiza, imirimo y'abera izibukwa, mukwiye gukora. Kuko Yesu yaravuze ngo ni gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, ngo nkwiye gukora butarira. Hari abantu bazajya gukora bumaze kwira, hari n'abantu bashaka ngo gukora bwije. Kora ugifite uburyo, kandi ukora ibyiza ugifite uburyo, kuko uzemerwa. Ariko nuharanira gukora byaguhereyeho, kazi yako. Iki nicyo gihe cyawe, icyatumye Imana ikuzigama, icyatumye uhoraho agusigaza mu gihe gisa n'iki, kwari ukugira ngo ubu ukwiye kuba we mu gihe nk'iki. Sinzi aho uhagaze, tekereza neza uburyo utwaye agakiza, abuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, abuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Urumva rero agakiza ni agakiza ariko kambaye, kuko birangwa gusenga kutagira imirimo kumeze nk'umugabo wambaye ubusa, gusenga kutagira imirimo kumeze nk'umugore wambaye ubusa. Kandi mwese ko kizamini nta wagishobora. Mwese muri mwe hari umugore wagenda yambaye ubusa? Mwese hari umugabo wagenda yambaye ubusa? None abantu bashaka kujya mu ijuru mutambaye, Jesus, ibyo bintu birabaho? Kujya mu ijuru ni ukugenda wambaye imirimo myiza, ni ukugenda kandi wambaye ibikorwa byo gukiranuka no kugororoka byiza. Rero reka dusoze dusengera abantu Imana yahamagariye gukora ibyiza, abakora ibibi sava, nicyo mwahisemo. Ariko hari n'abandi uhoraho yahamagariye gukora ibyiza, kandi turakengurutse tubashimira, kandi cyane Imana izabibahembera. Turagushimiye Mwami Yesu, wabanye natwe utangurana natwe, kandi turagushimiye ko ari wowe mugenga wa byose uduhaye umunsi kuwusozera. Turakuragije nijoro aho bukeye, nabo turagushimiye umurango wahaye, tweretse nijoro nabo bari bwinjiremo mu yandi masaha. Mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi uhezagire imibiri yacu n'ubugingo bwacu, tukuninahaze tugukorere mu izina ry'Umunyanazareti, amen.